Ndega muno hĩndĩ toba gũikĩria hanini ndona tu message na akivijana na wa feel tondu uratumwo nduka nginya ũgatarirwo ndeka iria waikara nduka-inĩ aingi no girl child no na ka boy child ũtũrĩte wĩrĩte ona ũkageithia ona gakumagaria gũkinyia hanyu bara-inĩ ni ũratarirwo ndagĩka aciari reke tũreke ciana citũ tũgwĩka atĩa girl child ciraria na boy child ndirona iraria rĩ kwanja waranjĩra atĩrĩrĩ nashindwa venye mzazi wanakataa anaanza kufikiria vibaya kila time hata nikienda out sasa hivi nashindwa nifanye nini ili niweze kwenda out siku moja hadi juu mimi nikitumwa mahali hata kama duka lazima nikauntiwe time yenye nimetumia nitukwenda kuhoya aciari atiriri rimwe ni wega kwihoka ona twamehoka ri nacio ciana ituike ehokeku nigetha ri tondu muturire wa gutura mundu ahingĩirwo ri kwina muturire ungi na mwana ndakamenya maundu maria magiria no igwe rucio ni araigua ni arafeel fiu ati nginya ndeka cia guthie nduka ni aratarirwo tukahoya aciari atiri na tumere tondu marage tuthikiriria rimwe ni wega kurekia mwana ucio kenyambe gutiririo hau tondu ndamenya mathani manini wanjira atiri mwena wa nega ati mundu aciara taru guthie ndiciaritwo ndiciaritwo nigethe na Veronica nitwa Veronica riu ati he maundu njoete maitu nyina amroki na mababa wajira maria njoete kaingĩ mababa ni mauthi no character kana mawega kana mauru ri mundu ega manyina riu ri karitu aka noko mamu oni aremenya uria hanaga nikaragera araigaga kiuma nduka ndekwenda kakirie ndeka ona maita maingĩ ũngĩgeithia mũndũ ri taru ũngĩgeithia ũnjĩre wĩ mwega mũgũre ũkora ndĩmũ thakata baba ndĩmwega ta maitu wanyita ĩtondu mauthi uyu mwega ta nyina umuthaka ta ithe okay yes ndanyita na at the same time gwenda kuongerera atiriri hena othini wa nurture he kindu tugia twitaga personality na temperament maundu ma nimo maita maingi matumaga ni uria njikaga uria ringi njaragia uria nyonaga maundu ugakora ni ndamoire ringi kwi guka witu guka wa guka na ugakora atiriri andu na aciari aitu ni magwo ni kwimenya wako muciari uyo ena personality different nio maita maingi na kimonimoni amwe ni tubetaga ni melancholic age tukaiga ni sanguine tugoka muthenya umwe tutureye kurora age ni phlegmatic na age ni choleric ugakora muciari uyu ringi ni undu wa personality yake agakorwo we taria metaga choleric tugane dictator muno ati we moto yake igaga atiriri my way hindi ciothe ra mwana wakwa uria nie ndirenda riu umwe mwana uciaritwo ni muciari wa my way ukoraga ati na ringi ni hari muciari ungi sanguine mundu uyu hindi ciothe life yake ni happy akoragwo we ni hindi ciothe ega maundu mothe kaga the fun way especially the sanguine ugakora ningi ungi ni phlegmatic phlegmatic akoragwo hana atiriri ndari ti muru ni a bit passive ndari ndirenda guthie ni gweithie kana gakwa no ndare uri atiriri na athie kum na nikio gwenda kwira youth itu na mujigwa atiriri aciari mwe marega ni kwihoka ni kindu twitaga fear of unknown ndaramenya ndathie nao na ndathie ku tondu thiini wa cikaro icio marathie no kuo kwina andu maingirite marenda kumaruta uhoro wa drugs no marekira cookies fagi no marekira cookies cocaine no nikio ona rimwe muciari akirega rimwe ti kumena akoragwo amenete muno mwana no ni kwiyuria ni that unknown fear yes abecokerie girl child haha let me not mention my name because my guardian is here kama waka neve I'm 21 years and I'm much stressed with this thing called love totally I've been in love with a guy for 5 years and the man has been cheating on me several times but he changed according to his word. I really love him so much but I lost trust in him and I've tried best to trust him. Nimeshindwa na hataki tuachane. Mimi nisha lose interest na any man I prefer to be single for good. Yani unaje kumena arumene na 20k? Na 21. Tukumuteithia atiriri wambere ngo maikarite miaka 5 koguo aingirie thiini wa maundu ma wendo tene muno makiambiriria tene koguo atamenyete wega tutikumwira ate mwihoko tondu aturaigwa muthi ni mwihoko wa andu ethi tumwire atiriri ambe ahorere na menye Ngai ni eheragiria mundu no korwo mundu tocio atarahota gutrust ri mundu retukani na mundu ramuchanganya ri ni wega kuga ati Ngai aramwehereria na gitumi kiega ambe ahorere neterere ha good time koguo gwenda kumwe encourage ndagate mwihoko hari ona mwihoko no horo wa wendo ni mwathani uheanaga koguo eterere ihinda riu ni rigakinya ona ndagabatara kwanirira ukerehe kahora kia mwisho anake mundu arerwa atiriri kwanyu gukoragwo kuhana kwanyu ri ona baba wanyu ona gukanyu ari kiubani kana taru arajira ndahikire ni kwenda ni kunyamario ni baba na nginyagia kingiria thome na tena muthuri ndahikire wira ake ni kunyamaria na kundesa yani nginya ruo na thiukero nigo kwanyu muturaga mundu cio gwika atia
atiaga kirumi kia ndira kana maundu ma ndira rimwe maundu mamwe hena maundu twitaga no makome na makoma matari ma stereotype ugakorwo atiriri mundu uyu ndaramba guthie kuria the root cause ya maundu maya ringi nona root cause ya kana kihumo giake gia guthie kuhika most of them korwo ti tondu baba wao kwari kio babi kana ki ariga ni baba wa mutesaga na riu ni undu wa undu wa mbere uri akire ni kurira ndeto iyo na kimiurira na njira akihika ni undu wa reason serious tafatie kuhika ni undu wacio koguo ahikire ni undu wa kura nwanyita koguo aingirire kihiko with a wrong mentality na aingiraga agithie gucaria handu koguo agwire moko ma mundu atoi koguo au hari arigwa tondu wekire acaragia riuriro akora ningire kuru agathukirwo agakorerwo ni giki ndikini marandika ndumiri na ngucia ndereti no ya andu ethi ni ngumu engage maita maingi tugikorwo na kindu ta session inya ithano no tutiko twahota kuhiuria maundu ma mothe maragia andu ethi tondu aciari ni mabatairie gutiga kuringiriria ciana kuhika tene cio ni mundu wandika uguo ndeithia he mutumia wa ngonire anake maragio muno nginya ni atumia akuroi aki boy child many girl are fighting for me because I have money no ni boy child iraiga kama boy child irarwirwo tondu na mbeca ni mbeca marenda tiwe marenda ni mbeca ciake makinyirite nima na niki gitumaga boy child rimwe ni gwitetera ya konwo fio ni muireti yani ya cornered being cornered zodre ure naturally mundume no wa kuheana koguo ithu tuthiaga nigetha twike atia riu koguo ni matige kuheneka marendo ntondu akiria mena nangi mbeca icio ciathira akoo ni mbeca gatwika irrelevant ketugeithie DJ ira twina kemenya wa muthi DJ witu muthenya wa muthi etagwo Vera we mwega karibu sana asante no tuthakira mix njega muno na icio nicio vijana marenda ndoigwe tukienderetire twina tukireria uhoro wa vijana ni mathina mariku muragerera ma vijana ni nini watu hawa understand ya vijana wa siku hizi ungiurio na njira nguhi cigo igire tu zenye hawaelewi wazazi hawaelewi sisi hatuwaelewi nyinyi vijana ni kwamba generation sahi ni tofauti so life yenye ilikuwa hapo kitambo si life yenye iko sahi kulingana na kila kitu muziki maisha yenyewe ni tofauti mpaka kuvaa so mzazi wako pengine wewe uko na peer pressure kutoka kwa mabeshto wako kuna venye wewe unataka kuvaa lakini mzazi wako hataki so ukienda huko nje watu wanakuuliza kama kwa nini unakaa kama fala so unajibu sababu na hiyo inakusumbua ukiambiwa wewe ni fala inakusumbua sababu ungetaka lakini wazazi wako hawataki so nyinyi how do you express yourself express aje kwa wazazi na to your peers Okay, first of all si wazazi wote kuna wazazi wanaelewa. Kuna wazazi wataona okay ni maisha yako wafanya hivi as long as kuna limits, kuna njia huwezi pita. Akiona unaenda hivi atakwambia usiende hivyo. Lakini kama wewe ni mtoto na unaelewa mzazi wako unafaa kukaa chini na yeye unamwambia mama nitafanya hivi ama dad nitafanya hivi lakini sitapita hapa. Okay, asante. Unapiganga ngoma wapi? Mimi kwanza ni guest DJ so na kuanga places tofauti. Okay. Na nini ilikufanya ukapenda hii mambo ya DJ? Ilikuanga passion kutoka nikiwa shule Na siku hizi ukienda ukiambia mzazi unataka kuwa DJ ali understand? Ama at first ilikuwa hiyo ni story siku nyingine story less. Asante sana tukakwendera mahinda mega githina mbere na ku DJ. Ona wetagwo. Asante karibu sana. Karibu kwa mete kule wetagwo Makwa. Makwa ni kule Gatundu. Nona ndikarona ndike hyo yako na njira yako ya ku DJ. Turikirie hau thengi muno mugure thengi muno wanigana no tugwikara tukimwitaga na thengi muno gava na chama ni ngogoyo. Neguo tutanathire waniga ugire muciari ucio dictator etagwo atia? Muno tumetaga choleric. Hau ni hodi. Wega kwemenya. Wakwa gutikwe huko ria mekwenda. Acha ni ndi ucio riu. Gana weekend njega. Thank you very much. Thank you very much. Yes. Ngoma moja tukitoka.